or Thomas Hobbes John Locke le Rousseau te kha arolin ti khang kan ti mai nga chan chu social contract theory vek khan soya kha kan soi wang khan claim in ang lo hret te in ang lai te an mu an clear dan in ang lai khami kha a om compare thei khan a om wangin ti khan column thumin karon da kha arolin han ti mai la kan soi kan compare zeu kha angai dona wangin ti khan karon da tin an ma ni mi malin silbasa khan an ma ni mi malina an soi Thomas Hobbes ate chun absolute sovereignty chung chang ten lo soi ta tin John Locke ate pon limited government chung chang te tin Rousseau pon general will khang kha ashadin kan ti le don thowa khang kha arolin voi kata ti le ram kan tu manga chun heng ho hi social contract ve kan soi wangin compare thei lai te kan compare nga dang in ang lai dang lam lai kha tiang ho kha om china wangin tin an ma ni hun lai hi eng hun lai nge hun lai in ang khatan ni hlom em ti te eng ang mi nge kha tiang zong kha a sang chawa ti chan hriat pola ol em a chu wangin ka ti khan lom khata guarantee na chan kha anita a chuan an life sketch how kha kan en photanga Thomas Hobbes kha 1581 an pianga Anglican puithiam chung ko tang lo pianga ni Anglican kan ti chuan England ramako ran pakhat ani mai khata khan puithiam chung ko clergy chung ko tang lo piang ania tin a hun lai han tila alo than len chho khan zirna cha English mi ania university thengin azawani chuta chuan le mithiam le khathiam angani chu chuan a hun lai kha England a civil war thlen hun lai ania chuta chuan England a han civil war lo thlenga monarchy supporters royalists kan ti ho le republicanism kan ti parliamentarianism support tu te kha an om ta ni chuta chuan Cavaliers ti po khami royalists ho soina thawnia khami support tu te zinga khan Thomas Hobbes hi atelani lal omzel tha ti pola khan a social contract theory po monarchical system ang leu ania inge dictatorship kan ting chi kha ani deuh berani social contract theory omzi anakina kan na soi fi thawanga chuwang chuan an mani life sketch te kha kan soi photanga tiang khan chu hun lai ing civil war hun lai monarchy ho le republican in thandu le lal in tha chong du kha tiang in kara in boina lo om hun lai piang ani wang khan ka hun lai civil war lai kha chuan mi hring kha nge thatak khan in rem tlang tak khan anun tak thei lo ni an rong em a kha tiang ang chi civil war hun lai mi hring rong tak te mi hring ni dan te a hmu khan angai tu na mi hring ni dan phung that lo zia human nature chiat zia kha a hmu pha ni ama khan influence tam takania tin Machiavelli kan soi towa Machiavelli chuan human nature hmu dan kha selfish wicked degeneration te kan ti kha mani ma sial le an property hlo ai chuan an mani pa te that tu ngai dam po ol samati jok te a kan ti kha khatiang ang ngai dan khan Hobbes hi a influence na sa na sa ni arin ru kha chutiang atang chuan human nature andina human nature tang state of nature chuti chuan social contract theory kha naran chuak ta ni chuan a le khabu lar zual deuh chu de sevi leviathan de corpore de homini khang ho kha latin tonga ji an ni hloma anua English te pon an translate le deuh veka leviathan hi emi a social contract theory le sovereignty chung chang a soina berani wangin political science lama chon lak chu tam ania ka wang khan karon ti bol tewa alar zual alar ber pol ani awangin chun leviathan ti hi the sovereign lal soina ang tewani chu khatiang chong kamatan khan Thomas Hobbes hian mangani
chuan John Locke chung chang kha John Locke hi 1632 a pianga kum Rus Hobbes a in kum som nga velin ano pangani ma se Hobbes nen chuan in hey generation khat ang deuh chuan ni phave tho ti na ni chuan dam hun chunga kha engemaw chen kha a in ang manani chuan Puritan chung kwa tanga lo sei len ania Somerset a lo piang ani ta ni Puritan chu England rama ama hi English mi tho ania England rama an ko hranin kai roi dan ti thiang hlim du a bol lo te ti thiang hlim du ka tiang ang chi tanga chung kwa tanga lo piang ania tin ani po hi Thomas Hobbes ang tawin zir na sang tak zir MA kan ti don mi University thleng zir chuk ania ka tinga zir chu nu po khan physician lam dam medicine lam kha MA a zir chu nu dam doi lam medicine lam a zir le ni chu ta chun medicine lama a zir lai chun Lord Ashley noya ani kha physician thiam tak ania dam doi lam thiam tak ania chumi hnuai chun secretary in a thok ani chun Lord Ashley kha an hun lai restoration of Charles II glorious revolution bloodless revolution kan ti khabi hun lai kha Rousseau hen nang manani chu ta chun Lord Ashley khan restoration of Charles II khabi movement kha an kalpuina khan ain mangthuk emani kha wang khan man chu an lo ni ta lal Charles II kha phatsan anga pu ani ta ni Lord Ashley apu ber kha kan dia apu ber khatia church phatsan tu anga church lo ni ta ka khan ama po kha a him ve don lova hre wangin Holland Netherland rama aptan chetani ti chuan avatlan chin na khan William of Orange nen khan an vain mel hriata chuta chuan glorious revolution hun lai alo chu khan William of Orange kha England rama King James II ai ok tur khan som ania chuta chuan Locke nen khan an ron kir ani John Locke nen khan John Locke kha katia ahmel William of Orange katinga tanan som tak nu khan a thin thata kaloni boxi vain Commissioner of Appeals na England sarkar khan sarkar na sang tak khat achela chuan khang achel chung le achel ma atlan bo lai te khating lai khan le khabu le essay tap takazi kani chu zinga large wo chu essay concerning human understanding le two treatise government kang lo po atama his letters on toleration ti te fundamental constitution concerning California atam mai khating chi kha azik na sani chuan two treatise of government a khan social contract theory chung chang te limited government chung chang te zi wang current bolt le dewa chuan essays concerning human understanding tia kha chuan human nature le state of nature mo dan chung chang te kha azik ani human nature omze le state of nature chung chang kina kan sai fianga ti chuan Rousseau ve thung kha a life sketch ka kan en lenga Rousseau hi 1712 a khan lo pianga John Locke le Hobbes kha an thi huna kha 1679 le 1704 ani wang khan amu phalo ani amu phalo chi che ni Rousseau khan ama hi French mi ania Geneva a lo pianga anu hian alo pian rol khan rai chain a thi san ngalani ti chun apa ina en kola ma se an chung kwa kha an har sa wangin apa khan zirna tha po pe thei lowa tin en kol na tha po pe thei lo ni ve thunga na Hobbes le Locke ta chu zirna tha MA thlenga zir chup an nia an hun lai mi thiam filler anga ngai an ni ta Rousseau ve thung chu zirna po adong lei thei lo ni kum som mi ani khan apa in en kol a har sa ti to wangin apa te hne na en kol tur khan a thon phaya ta chun than lungker tu khami hnuaya khan apprentice nge a hnuaya va in zir ang helper anga di do ber chu
ka tiang ang khan kum thum chung awa thok ani kum thum chung vel khapa kha alo sual ang reng khop maya ruso kha ti du da chine me mani chon kha ti du da wang khan aninga kum som paruk mi vel ani khan apate in kha achu asana ti chon miwak vai angin akal bauta ni kal bel tur po nei chung lova tin anuna kha ti ani awang le ane khabu rang sarkar demna private property chung changte ademna sat ema wangin kha tianga wang khan loma hlo lowa hun lai sarkar khan general will tun din atumna te ahun lai khan thujek tular takha ani sa to reng ani kha wang khan loma hlo lowa no chu le bo man tum kha tiang reng kha to kani achang le friends rama oma chang le england rama ting khan tan bo chang le holana ting khan tan bo thin ani kha wang khan anun kha a hreum ema atopa pheichun ama ain thathial ani anti ani atop a enge akum athi don ne a pheichun ril lama har satna to kani anti ani chuti khop chun re theina tanga ron chor chuak le enge khongai thak takan nun mangzo kha JJ resort chu ni thunga mase athil zia khanga dam chunga athil zia te khan tun thengin zir ala loa university lian ranga zir ala ni rengani kha ama tu zia ka tang regot pon mitam takin PhD degree te anlo nei thei pani tiang khop khan taro pui thungani re thei te le zir na chapo dong lo ni ma se ahun lai chu French media ahun lai khan mi malina thil nei private property ka tiang nei thei kha avei emani kha khan tu na pola ni renga private property chu kan nei thei ve kani mi pakhatin ramzau tak kan lo nei ta avei emani ruso khan kha a om chung kha chun society a khan in tuk tlan lo na a omani inequality CM2 chu private property nei phal na hi ni atiani chu vain private property nei lovin communism kan tiang chi deuh nei ka kalpui general will atia kha adu dan anita ni chu wang chun private property institution internal industry te factory kha tiang chi hawa po kha adem na sa emani ruso hian ti chuan a life work sa chuan social contract hi alar pui ber ania a social contract a zi anate ania a general will a zi anate ani boka chuba ka chun principles of political rights ti te French encyclopedia ti te khang confessions dialogues and reveries kati Emil ti te polar emani chu treatise on education ti nani Emil chu khang te po alar emani tiang khan a hun line thu zik lar tak anaya adam lai ngei pon writer lar anga riat ani toni khang kha an life sketch chu anita a human nature an mu dan kan soinga human nature kan ti hian khami a ming ang human nature tiang khani maya mihring ni dan phung heta civilized society kan ne moni lo mo mihring ni dan phung mihring hi kan pian phata tangin eng ang bi nge kan ni eng ang lam eng am hoi zong in nge kan chan chawang ti an mu dana kha ani maya bible thu te kan soi thina sual sain kan piang ani mi hi alo pian chu phata tangin sual lama on reng ani ti ngai dan te lo om thin ani kha tiang kha hope sa chun apom dan zong ania clergy chung kwa pui thiam chung kwa tanga lo piang ani boka wangin a om e matin a hun lai civil war hun lai mihring te rong tak a in tha boi hun lai ani wang khan mihring ni dan phung kha mu che mani hope sa hian an du zong chu hope sa ngai dan chun mina an du zong kha chu cha a an ngai maya an du lo zong kha chu thalo evil anga an ngai mai ni ti kha mihring a mu dan ani ta ni mihring ni dan human nature chun tin mihring kharam sa ang main an oma an ma ni chok phur tu le nor kal tu chet lak tir tu ber pahni a oma chu fear and self interest atitani lo na le ma ni
จางมาหายนะคะมิชิงคารามซาอังไม่มินติพูร์ตูเดมินจกทัดเท่าตูจูยังไงเจ็ดเฮียมาละเฮียมินเสียมตูจูข้างปัดนิคานี่อติยนี่ดิจวนfear ค่ะเหล่านะวางทิลตั้มตักกันติแต่ไกมานี่โลกนักกันดูวางทิลตั้มตักกันติฮีเอามันนี่ที่ข้างกันทิลเจ็ดนะสองข้างวางข้านี่เด็กเวกเรากันนี่ที่นี่ฮอบส่วนทินมีข้าอันเราเปลี่ยนชัวขันกันอินทุกกลางซาเวกะกันอินทุกกลางงาลเวกันนี่อติยา nature ขันคัวเรลแค่มีquarrel til hian in tluk tlang sa bekin min siama in tluk tlang sa bekin min siama midang ain an chak bik na tur kha om chung lova atiani chuan khami in tluk tlang beka min siam na khan thil in tluk tlan lo na lo thlen tu om ta ni chuta chuan thil du pathum kan neya mihring te khan chung kan thil du kan ngei nat em kan thin lunga kan du ngoi kan hmangai enge nei dua kan thli ro oma chung chu desire of safety ti te desire of gain le desire of glory khang pathum khanei kan du ni khang pathum nei kan du na tang khan heta tira in tluk tlang sa nei charina min siama kha in tluk lovin kan siamani atiani desire for safety ti chon mani himna mani sa himna le mani ta na in hum himna du kan nia chuan desire of gain thil nei bel du zel le desire of glory ro pui du zel mihring kha kan nia desire of gain kha min enge promote tuma athil nei chak property nei bel du zel du na khan midang in khatinga an lo du ve zel box si awang khan violence tharum thona kha a thleng thina ni atiani tin chu baka chun mihring zong hi kan ni dan phung sa chun kan in ring ton lo vekani distrust towards each other atia kan in ring ton lo human beings develop distrust to each other atia kan in ring ton lo vekani in ring ton lo na in ring tok lo na kha kan develop vekani kan ni dan phunga hian kan lo than chho hian atia chumi rin lo tu ma kan rin thei lo na chuan thil tam tak kha kan chet dana pokhan a hrilani mihring chuan a thenom tan a kongka a khara atiani closes his doors against his neighbors a thenom tan a kongka khara a chan chu a midang tran pui kha a pei lo mirang tran pui kha adu lo mihring hian mani self interest a kha kan boi pui awangin midang tran pui le mida thenom te ta na in hona kha mihring ni dan phunga hian adi dan ani lovani ma se tu na chon hei kan in tran pui ton na te khating chi zong kha chu kan civilized society social contract theory atanga kan civilized society na aron ken to mai angin anga ya heta mihring ni dan phung sa chon khatinga in tran pui du ton na ang chi kha a om lo ani atiani chon chu ba ka chon an ro bom te po an fa te le an chi lo te tan an khar bokani closes his chest against his children and servants an noya na thok te tan an nei ro lu te po an khar veka kha mihring ni dan phung in khar khip vek ang khan mihring ni dan phung kha a muni chutiang ang chia a mu awang chon mihring kha selfish mani masial takte contentious quarrelsome wicked non-altruistic non-rational impulsive self-centered khating zong khan mihring kha muni a thalo lam zong vekani chu in ti henge in nil buai na te midang tran pui du pei lo na te ngei tu na film han lo na te enge thil ti phut kan ti don nge khating chi te le ma ni in da pui mo na khating zong kha mihring ni dan phung
อันนี้ตานี่ข้ามีสิ่งนี้ด่านพุ่งขันโฮปสัตข้านี่มีสิ่งนี้ด่านพุ่งหมู่ด่านค่ะโฮปสักขันdevelop ชาวติดสุดาจน state of nature เลยsocial contract theory แต่พวกข้าอารันดวงสู้กันนี่ที่จนจนโลกกันนะ human nature หมู่ด่านเวทัวกันเองนะ descent have been endowed with natural social instinct อันนี้เวทุงอันนี้มีสิ่งนี้ด่านพุ่งค่ะ human nature ขั้วเรื่องที่เรามีสิ่งกันเราเปลี่ยนพุ่งกันนี่ด่านเวเองค่ะโลกกันจนโลกกันจนอัจฉาเอ็มอันที่นี่อัเทียงลิมาเทียงลิมันที่ไม่ละเฟลฟ้ายะเกี่ยมานี่nature น่ะมินเป็กจนjust นุ่งหูตัวระอินซอมคมค่ะ social instinct กันติจนนุ่งหูและเจงหูนัดจางสักงาคัดติงอังจีค่ะอันดูเบระเองหันใส่วิวดานคัดเทียมหา social instinct ติจนเจนหูดานเสียงง่ายเราเทียมซะเจนหูนัดจางเสียดนะคะอันนี้ดูเบระนี่จูค่ะมีสิ่งนี้ด่านพุ่งอัติระมีสิ่งนี้ด่านพุ่งซาอันนี้อันนี้ทิน peace loving and not quarrelsome อันนี้เริ่มนั่นแหละมวนนะอินลุงรถข้ามี social instinct naturally อันนี้ฟังกันเริ่มนั่นแหละมวนนะอันเราดูอินตีบวยขันดูแล้วนี่มานี่ดูทูมานี่มาเสียจางแต่จูเอาเวทวะข้าจอนโลกขันเอาเราว่าติดตบเราว่ามานี่มาเสียนะจูจางจูน่ะเวมาเสเร่งแล้วนี่จางจนมีดังจันพุยดูนั่นแหละมีดังตานามัลสมนั่นนี่ดูน่าเตปอค่ะเท่านี่มีสิ่งนี้นะกันเราเปลี่ยนปุยเฮียนกันมีเสียกันเปลี่ยนปุยสาเฮียนอัตยาจวนเฮตาจอนโฮปสนะมีสิ่งอันเราเปลี่ยนชัวจังนินกันอินปลุกกลางสาวิกันนี่อัตยาค่ะโลกเฮียนปมเวเท่านี่ human beings are equal อัตยามีสิ่งสองให้กันอินปลุกกลางจุดตะกันอินปลุกกลางดานะจนโลกกับเวทุ่งจนnatural rights คำมีสองอินมีสิ่งอันเราเปลี่ยนhuman being อันเราเนี่ยฟังรถคัน natural rights ค่ะอันนี้งาเวกันนี่เดียนี่จู natural rights จู right to life จนมินทัดกันดูฟังเลยมินอันดูด้วยมินทัดนดใครเรากันดูน่าฟังเลยก็เตียงอังจีเองโมอันนี้เราจวนดิน right to liberty กันจะเล่นนะกันกัลดูนะมูนโมกันใส่ดูจงโมไอ้ที่สุจุดจนกัลสุดินมินทุนงดไทยแล้วนี่จะเล่นนะกันในไทยปกนุนไทยนะ right to life กันเนี่ยดิน right to property ทิลในproperty ในไทยนะ right สักค่ะกันดูจงจูกันถกชั่วกันในอย่างขัดเตียงจีค่ะมีสิ่งข้าง rights ปัทุมหัวค่ะมีสิ่งอันเรานี่เวริมค่ะจนดานี่นะอเปกแค่ปองไอจงเราเองสักการดานี่นะอเปกปองไอเราข้างค่ะจน naturally in มีสิ่งนะ rights อันไหนตัวนี้อติเวทุงอันนี้จนโลกจนเฮ้มี natural rights ที่จนโลกกันอาจจำเป็นปุยอันหลักปุยเบมันเนี่ย natural rights ที่จนโลกกันเนี่ยในสมที่เสียตัวนี้ที่จวนข้าง natural rights ปัทุมค่ะมีสิ่งน่าเราเปลี่ยนชัวจังคันอันไหนงาละที่มีสิ่งนี้ด่านพุ่ง human nature จู human nature is just อันที่นี่hope สักจวนทิลดิกโลโปเทียรันเทโลอันที่นี่มีสิ่งนี้ด่านพุ่งอาคารมาเสโลกจวนอัฟเฟราอดิกมีสิ่งนี้ด่านพุ่งจวนอันดิกันนี่อันที่นี่เวทุงนะจวนมานี่อินเรลบอลเทยมีจุงด่านเทียมมานี่พอมีหน่วยกุนด่านเทียมก็ติงจี social minded อังคามีสิ่งนี้ด่านพุ่งจูอันนี้อันที่เวทุงนี่เฮตากันนี่ด่านพุ่งสาเร่งนุนหูด่านเทียมนะคะเอามันนี่อันที่นี่จวนรู้สึกเวทุง in human nature ใส่ด่านะจวนอันที่ตักจวน man is basically good and
only wrong social action make him wicked atia mihring kha ani dan tir taka chun kan tha a sual lampo kan on chung lo ma se kan social life a thil dik lo thleng thin khan social life a thil tha lo thleng thin khan mihring kha asiam sual ani atia ni ti kan nun hawa kan lo om khom chi khan property chungchanga in ti buaina emo alo om theya khating chi in ti buaina lo thleng khan wicket misuala khan mi kha asiam theini ati be thungani te ting ngai dan hi tam tak om thina tun lai ang chi ate po nu le pa te mo an bula chengte inun dan in imi ziati la engtinge inun dan kha soi ain chet zia a soi ring zok ten lo tia kan chet zia khan no pangtin an en colony ti soi nan te kan mang thin ani khating deuh khan ruso po khan mihring kha tir chun an thasa a ma se an vela thil thleng khating in ti buaina lo om pal ang chi khan asiam sualani ati thalawani ati ani chuan mihring kha a instinct at thinkinge a chiale thahriat na kan ti doni a chiale thahriat na anti chu ani chi lo dewanga instinct kan ti chun anna chang hriat na tu ma hrit lo poa amana inge a fin na manga na chang hriat na ang chi kha instincts kan ti chuni ta khami instinct sakha thil pahni in a kai hruai ani mihringa chuan mihring ni dan phung he ta nature atanga mihring mi alo piana alo ni dan phunga chuan chu self love and mutual aid or sympathy tita self love chu ma ni in mangai na self interest kan ti nei khana danglam chung lo ma ni ham hai ma ni ta na thatur du na le ma ni in mangai na ang chi akha self love ati chu nia chuan chu ba ka chuan mutual aid midang te pui du na midang te khongai na khating chi akha kan nei sa bokani khami chi ni akha chuan rusona angai dan chuan mi hring hian khami self love ma ni in mangai na le ma ni ta na thatur zon na kha kan da masa vekani kan da masa tlang pui ani chuan khami kan thil kha kan du ma ni ham hai na ma ni ta na thatur kan du na kha kan da masak vek nuwa adu ta mutual aid midang te tran pui na le midang te khongai na khan kan kal ve chau thin ani ati ani chuan khami ma ni ta na thatur le ma ni ta na ham hai na ang zonga mi alo kal na sat lutuka alo hlo tlin chho khan chapona alo thlen ani chu chapona chuan society khan evils thil thalo kha a thlen da khang chapona kha ruso ngai dan chuan thil thalo zong lo thlen na zung ber a zung pui ber kha angai top mai ni chapona hi state khami society kan nun ho na kan ti bo thei ani chuan kan destiny kan tum rama chu kan thleng thei don ani ati hian ani chuan class chungchang asaya ruso khan inti boina chungchang kha asaya min ama tana thatur heta self love kha akal puina sa chuan class kha lo om theini midang in khating an local pui ve tho khan kami class oma kha inti boina lo oma kha kami lo om khan instinct dang another instinct asiama instinct china kan sayang khan ma ni ngai tu na tanga thil man thiam na danga kha chu conscience tin asoyani tin khan rusona human nature mu dana chu alone ta chun man is born free but everywhere he is in chain ti kha a quotation lar emani chin chi tlat turani
objective fa chuak do em a mihring hi alo pian chuah chuan zalin na ani ngala ma se khoya po om se azalin na kha mang thei tur khan nge khuwa khir na engemaw chen kha tok zel ani tina ang deuh an di mai ang chu chuan adot le chuan state of nature chungchang an soyenga state of nature a chuan human nature an lo seitani Thomas Hobbes te John Locke te Rousseau te khan human nature chu mihring ni dan phung reng mihring an lo pian chuah pata changa civilizes khatiang ang chia kan om lowa kan ni dan phung hrim kha an soina ni ta chuan state of nature ve thunga chuan kha human nature an thlir dan an ti zau belna an extend na ani ve thunga tin civilized society kan ti civilized state tuna hei administration mumal taka dan le du nem o khatiang political system mumal taka kan om chan na kha contract theory tangin an soi chan ta khami kan lo om chan ma a mihring om dan mihring din munakha ani berani state of nature an ti hian human history a civilized state emo normal administration ang chia kan om ma mihring lo om dan le mihring human nature khami mihring lo pian phung rengina an lo din chho ve society state an lo din chho ve state kha soina ani tani ta soi fia emo ka helova khalai khan human nature chu kan soi non lenga ka soi boi de hekin ka ria human nature chu mihring ni dan phung mi alo pian chu phata sual lama on ngal ti te mi alo pian chu phata tangin afela ma se a environment in atisual theini khating chi thlir na kha ni tani kha human nature kha he ta state of nature a chuan civilized state tuna hemi administration mumal taka kan kalna ang chi political system pa ngai anga kan kal ma in khami human nature khan an mani kaldan nature ina ashwai ang mop khan nature ina shwai ti meila an lo pian pui na ina ashwai ang mopa an lo kal chawa state a lo in din vedan eta civilized state lo om ma a lo om dan phung state kha state of nature ti chu ni ta chu ting ani chun extension of human nature kha ani tel bok ani ti kha akok the ani human nature ina athen ani mio wangin human nature clear zau bel na ti zau na kha ani chen om ta ti chuan state of nature an hu dana chuan chin khan ka sahi thuk to hope sa kha chuan thil du pathum kan nei an nei mihring chuan kan nei kan enge du kan thin lung chung ril taka tanga kan aim kan du em omani chuta chuan desire for safety and desire of gain and desire of glory hanita hope sa thlir dan hi han thlir pui ama ngai dana tang han thlir pui chuan adik em ani achan chu kan him na le kan enge him dam taka kan omna tur kha kan ngai poimo em china tin mi tam tak chun sum le pai te kan du em ani hi khe puam ten tian ri lo ten tola khating chi ya po desire of gain thil nei bel du zel na khan min kai shwai na sani kan thin lunga book worket emema tin desire of glory khang thil nei bel du na chau po kha lo ni lo ta ten tir nan han soi ta mai la tuna USA in than lo om ta Donald Trump ate po paisa chunga ni sum chunga ni ma se ro pui le zualan du na awang khan an sum ringot kha ani ber lova heta power an nei du na le desire of glory an du wa khami desire kha an nei awang khan ro pui du na thin lunga kha an nei awang khan president ate po ti khan in candidate ta ni khating khan mihring khan khang thil pathuma kha achom lian ani achom chho ani chuan
desire of gain คันขมิทิลในเบลดูเซลนะคัน violence คันสินะกันสวยคันอาเซียมันนี่ทิน violence เสียมบ้าคันviolence เราวางคันมิชิงแต่ค่ะอินโดจริงตู้มาค่ะอินไงเราคันมันนี่เห็นแต่ civilized state อันมาจวนอันนี้ไงเราว่าอันนี้ไปต้นเรื่องอ่ะถึงคันที่เราในดูเลยค่ะถึงดูเลยดูอันดูทุกคนบอกสีคันอินติบวยนะค่ะอัดเฮงชีนั่นนี่จวนค่ะถึงบวยนะอาลูเห็นคันมีน่าที่เราในเบลดูเซลดูนะวางบวยนะอาลูเห็นวางคันno place for industry in such conditions เตียคัดเตียงอังมุดาคัดจนอินเสียมเด่นคันมี industry ถึงจ้างอินเสียมเด่นนางจีค่ะอัดเหตุเราเป็นนี่ฉันจู fruits thereof is uncertain เตียระชัวตัวค่ะอัดเจียงเราวันนี้อินทิกนั่นแหละอินเอลเรลนักคัดเตียงอินเบย์ต้นเร่งนักการจวนวางจนเขาเวลคัน culture นี่กัลดานพุ่งมูมัลปอนี่เราว่าหอยจงปอนี่เราว่าเตียงคันsociety พวกขันเทียลวันนี้เหตุ desire of gain อันดูน่าวางอินติบวยนั่นแหละอินเน็กต้นนะวางขันวางอินมิชิงนุนมานี่อินละครั้ง life of man was solitary poor nasty brutish and short เตียมิชิงนุนมานี่อินละครั้งตัดเรทให้ตักเละชมตะกันนุสวลบุกสีนุนต้อยตักค่ะอันนี้นี่จอห์นโฮปส์โทมัสโฮปส์จวนทิน right ทิลดิกโลโปค่ะคัดเตียง state of nature คัดเตียงอินติบวยริงการะจวนเทียลวะฉันจูด่านโปค่ะอันนี้มูบัลโลวางิน common law ค่ะโลวางินle an dan le ko tu sovereign superior kha an box si lo wangin right or wrong thei lo va just and unjust po clear shan thei ani lo wani ati ani tin chu ba ka chun mi khan right to property khan nei thei lo desire of gain awang khan min thil nei bel du zel an du wanga bidang ta wa chu sak po helo nang chi kha he the civilized state in opna fel fire ma kha chun wangin tu man hei hi kata ni tin ata angin achal ngot theilo chak le thil ti thei khan thil kha an nei ne mani maya kha lo chak lo de chun a property po kha a permanent property ni chung lawa min an ron lak sak le thei thawani a chak lo hun khan kha tiang khan right to property po kha thei lo wani civilized state ma state lo ni dan phung pang kha chuan Kaka John Gatile China Thomas Hopeson State of Nature a clear dan ania John Locke ve thung chun era of peace goodwill and mutual assistance and preservation ati ve thung ani omje chun khang hun lai kha heta social instinct mishing kha lo pian tir khan social instinct human nature khan anei ngalani ati kha social instinct midang ne na nun ho thiam na kha alo nei ngala wangin in ti boina le tin peace loving kha mishing kha an lo ni boka chu wang chon era of peace in ti boina lo hun lai thil chat le in pui ton in ven him ton hun lai kha ani thung ani ti ni civilized state lo ma kha civilized state ta kha ti wang khan asoi sel don ti na ni chung lo engtin nge social contract ka mian lo lu dan ti kha khami clear dan atang khana poimo ta ni tin hemi state of nature hi social contract asoi role in social contract hi political contract anima ma zo kanetia chu wang chon pre social condition ni lovin
ka mi a state of nature po ka pre-political conditions ani ma zo kani atiani omzia chun state of nature ka human nature extension kan tiang khan mihring ni dan phung remna le muan na du inti boi du lo khatiang in puiton du chi kha mihring ni dan phung a mu dan ani wangin kha khana an society din tur kha chu in rel bol dan thale in puiton dan te remna le muan na khatiang angkha ania an social life tak ai ma chun an political life kha ani zo kani ani ma zo kani atiani an political conditions heta political system pa ngaya an lu ma political condition ani ma zo ka political system an ni ma an social condition ni lovin political system pa ngaya an lu ma an political condition ani zo kani atiani chun no eternal warfare ati in dawna heta hope sa chun an in daw renga atia intinge heta khana sai kha war of every man against every man atia hope sa chun mase John Locke chun no eternal warfare ati thungani in daw reng khateng in daw hun lai reng khat ani velowa ani lova era of peace ani zo kani atiani